Čekamo celo jutro. Planinski Gorostas, poznat kao mondensko skijalište, iznenadi jednim sasvim drugim svetom koji se otkrije kada snega nema. Malo je mesta koja mogu da se pohvale tako raznorodnim pejzažom kao Kopaonik, nacionalni park u kome se od podnožja do vrha smenjuju različiti tipovi vegetacije, a na neočekivanim mestima otkrivaju tragovi starih civilizacija i istorijski spomenici, ostaci graditeljskih poduhvata ili prirodni fenomeni koji podstiču maštu i ispredanje mitova. Kao retko gde, sreću se i oni koji umeju rečito da ih pronose i čuvaju. Kopaonik, hoću uvek da kažem Kopaonik, jeste vaseljenski događaj. To je planina ravna Olimpu, ravna mnogim planinama u Evropi, u svetu. Zašto? Pa samo zato što se na njoj živelo, od nje živelo, sa njom umiralo i za nju umiralo. U istorijskim spisima, kako rimskim, tako i srednjovekovnim i mletačkim, Kopaonik se naziva Srebrnom planinom i okupira pažnju naučnika koji se bave rekonstrukcijom životnih prilika u različitim epohama, jer na tragove nailaze od podnožja do samog vrha planine. Oni se vezuju za poznato rudno bogatstvo ovoga kraja i stari rimski put kojim je ruda išla ka centru u Rim. Kasnije njegovom trasom išao je srednjovekovni trgovački drum, a sve ovo svedoči o kontinuitetu života u podkopaoničkom i kopaoničkom kraju. Lokalitet na najvišoj koti na Balkanu na 1800 metara nadmorske visine, neposredno ispod Pančićevog vrha su Nebeske stolice. Na ovom mestu otkrivena je ranohrišćanska bazilika sa podnim mozaikom koji datira iz 5. i 6. veka nove ere. Iako ovaj lokalitet potvrđuje tragove života na Kopaoniku još od najranijih dana, za postanak imena vezuju se događaji iz nešto bliže prošlosti. Po jednoj od ovdašnjih legendi, nakon proboja Solunskog fronta, vojvoda Živojin Mišić sa vojskom je odmorio upravo ovde na Nebeskim stolicama. Pogledao oko sebe i rekao, ovo ispod mene je Srbija, iznad mene je nebo, pa šta drugo ovo može biti nego Nebeske stolice? Do dana današnjeg nevericu izaziva graditeljski poduhvat Dragoljuba Mijatovića iz sela Žutica podno Kopaonika, koji je 20. godina prošlog veka sa vrha planine sproveo vodu na svoje imanje kanalom dugim 18 kilometara, kroz ogromne stene, preko provalija i strmih litica, na kojima, kako i danas kažu, ni ptica nije mogla da se odmori. Meštani o Mijatovića jazu pričaju još uvek, a o samom graditelju, njegovoj mudrosti i imućnosti, tome kako se obogatio, ispredaju se legende. Tada su vladali Turci ovim prostorima. I sad, kao i svaka vlast koja je mogla da uradi šta hoće, uzeli su njemu kobilu, to se zvala tad, valjda, rekvizicija, kako se to zvalo u današnje vreme, ne znam kako bi se to moglo prevesti. I njegovu su kobilu uzeli, navodno da je koriste Turci za svoje potrebe, pa će kao da je vrate kad im više ne bude potrebe. Turci su, pljačkajući Šumadiju, Beograd, Smederevo i šta ja znam, Ibarskom klisurom, tu da je postao put gdje je danas Ibarska magistrala, provodili karavane konja za Istanbul.
za Carigrad, kuda se već išlo, natovarene sa raznim blagodetima na konjima i tako. Karavani su išli i jedne noći dok su oni spavali, neko je od njih čuo da je zaržala kobila ispred kuće. Kobila se iz karavana, prepoznala teren i odvojila se iz karavana noću, niko nije ni primetio to i ona je svratila njihovoj kući sa tovarom na sebi. Kad su oni videli da je kobila njihova, pogledali šta je u tovaru, priča se da su bili dukati. Šta je od ovoga istina, teško je utvrditi, tek pouzdano je da se tragovi nekadašnjeg jaza uočavaju uklesani u kozjoj steni, koja je i graditelju zasigurno zadala najviše glavobolje. Kanal je kretao iz kanjona Samokovske reke i samog središta Kopaonika. Tom trasom može se proći jer vode u njoj odavno nema. Prepričava se da je Dragoljub Mijatović govorio kako ga izjeda to što Samokovska reka uzaludno toliku vodu otiče u Jošanicu i dalje u Ibar, a suva, tanka planinska zemlja vapi za navodnjavanjem. Čak 20 godina bavio se tom mišlju. Ostaje i tu pomalo tajna kako je uspeo Mijatović da digne vodu odavde, znači od same reke, da je digne, da krene jazom. Kao što vidite, velika je razlika u visini. Po nekim pričama koristio neke metode starih Egipćana, znači da diže sa kaskade na kaskadu, ali to je samo priča, ne zna se baš tačno, konkretno, bar ja ne znam kako je to izvodio. Postoje i legende o tome kako je trasirao put jaza. Jeste, priča se da je to, pošto u to vreme, naravno da je bilo teško izračunati, preračunati, trebalo je 18 km kroz planinu provući jaz tako da voda ide. I kažu da je ispaljivao, da bi stavio na teodolit, stavio bi pušku, opalio metak i tamo gde metak očeše stenu, on je tu video gde je pad. Znači, i mogao je da ide tim putem da bi polako 18 km dizao vodu, a zatim je spustio do svog sela. Kaže, to su samo priče, ništa nije ostalo, bar ne nešto zvanično zabeleženo, da je neko to snimao u to vreme, kad se to dešavalo, da je rekao tačno kojim putem. Ovo su samo neke priče, neke nagađanja. Kanjon Samokovske reke oduzima dah svojom lepotom i raznolikošću. Smenjuju se četinarske i listopadne šume, uočavaju se najrazličitije biljne vrste. Ovo neobično rastinje na četinarima zapravo je lišaj, u narodu poznat kao jevrejska brada zbog njegovog neobičnog izgleda. A dobri znalci kažu da je zapravo pokazatelj apsolutno čistog vazduha i da ga na našim prostorima ima jedino na Kopaoniku. Uređenom stazom kroz kanjon Samokovske reke pešači se oko 3 sata i pređe 10 kilometara. Iako je staza obeležena, ne bi trebalo ići bez vodiča. Česta je nedoumica skretnuti levo ili desno. Ima nepredviđenih prepreka koje su sastavni deo prostora koji je pod zaštitom kao deo nacionalnog parka, gde se ni palo drveće ne sme pomerati, klizavih prelaza i brojnih iskušenja. Pitamo se i gde su Samokovi po kojima je reka dobila ime. Na Kopaoniku se od paptiveka nešto okopalo. U početku je to bilo srebro, kasnije gvožđe, bakar i ostale rude i kažu da je na reci ovoj bilo 10-ak takozvanih samokova. Samokovi su u stvari prvi primitivni automatski čekići. Radili su po principu snage vode, znači kao kod vodenica, samo što je umesto kamena, žrvnja koji je mleo žito, ovde su napravili takav sistem da su čekići radili 24 sata dnevno. I kažu stari meštani odavde da je Kopaonik večito odjekivao od udaraca čekića. Znači, u tim samokojima se prerađivala, otkivala ruda pravilno, sve ono što je potrebno od gvožđa i tako dalje. Znači, samo po tim, međutim, nažalost, pokušali su da naprave sad novu, znači umesto tih 10 da naprave još jedan samokoj da se vidi kako je to izgledalo, ali ne mogu da nađu način na koji su ljudi ranije pravili taj prenos, znači snage, te energije, kako su radili taj prenos i kako su čekići to radili, otkivali. Uporno pokušavaju da nađu, ali
bar za sada nisu uspeli da nađu. Kada se iz kanjona izađe na izletište Đorov most, donesete sa sobom mnogo blata, ali i lepe utiske pluća puna kiseonika i pritisak u ušima od promene nadmorske visine od oko 600 metara. Nezaboravno iskustvo dostupno svakom sa prosečnom kondicijom. Prolazeći kanjonom, a to je trajalo duže nego što prosečnoj pešačkoj ekipi treba, zbog snimateljske opreme i usputnih zadržavanja da zabeležimo što više lepote, pitali smo se kako nema divljih životinja. Rekli su nam da su one tu, ali nam ne prilaze, ne plaše se, jer ih u nacionalnom parku niko ne dira. A mi smo već upoznali i nekoga ko tvrdi da je golim rukama savladao vuka davnih dana. Usput sketanje vatre priča teče kao vino iz ovih krajeva, a da li je deo kopaoničke mitologije ili istina, i nije od presudne važnosti. Desilo se da je on ostao da leži u snegu. Ja sam zadobio neke ranice na ovoj ruci, tako jedno 8 parova, a tad sam postao Suri. Svi su znali odjednom da se Suri pronašao, a Suri je u stvari vuk. Kod nas kad kažete znate li šta je suro, a vi kažete znam, to je vuk. Upravo to ime me je i obavezivalo svih ovih godina da ostanem Suri, da budem Suri, da budem istina o Kopaniku i da se sa njom i borim, i vladam, i živim, i na neki način ponosim. U selu Baljevci u podnožju Kopaonika u toku su arheološki radovi na crkvi Svetog Nikole, koja pripada Raškoj stilskoj grupi. Zidana je krajem 12. i početkom 13. veka, a postoje indicije da je podignuta na starijem kultnom mestu. Više puta je pretrpela oštećenja, ali je i obnavljana. U unutrašnjosti crkve naziru se ostaci freskopisanja iz 14. veka, a poslednja istraživanja ukazuju da je imala pripretu. Mi smo svojim istraživanjima u Baljevcu upravo pokazali da je postojao jedan kontinuitet naseljavanja od srednjeg veka, ovde u 12. veku, s obzirom da smo našli nekropolu oko crkve sa nadgrobnim spomenicima. Iz tog perioda to su stare, masivne nadgrobne ploče, preko onih nadgrobnih ploča koji se mogu datovati u 15. i 16. vek, pa sve do poznijih usadnika studeničkog tipa i do savremenog groblja koje nas okružuje. Inače, ne treba da zaboravimo da se nedaleko od crkve Svetog Nikole u Baljevcu nalazila nekada jedna ranovizantijska grobnica s početka 5. veka, gde je pronađen i zlatni nakit i gde su sahranjeni pripadnici jedne aristokratske porodice. Ono što je posebno interesantno to je da smo na izvesnim tesanicima Sige pronašli ostatke freskom altara i živopisa, što znači da je crkva stradala u određenom periodu, a potom je bila obnovljena. Osim toga, veoma u nisku, na jednom tesaniku u najnižoj zoni sa spoljne strane zapadnog zida otkrili smo veći fragment živopisa koji ukazuje na postojanje priprate. Za meštane Baljevca crkva je više od svetilišta, centar oko koga se okupljaju, ali i mesto gde su locirali seosko groblje tik u sportu. Prilozima pomažu arheološke radove, a i aktivnim učešćem. Nas je u suštini svih nekih 4-5 dana radilo 4-5 ljudi. Dok je kod zavoda, kad su oni su tražili da nas bude minimum 8 do 9 ljudi svaki dan, po 20 dana. Međutim, mi smo podneli malo veći teret da ne bi pravili neku veliku gužvu, da bi što veći efekat bio, smanjili smo to, podneli smo veći teret, ali smo uspešno završili posao. Posle prve obnove hrama od 1776. godine do 1936. godine hram je bio u ruševinama. 1936. godine
blagoslovom episkopa Žičkog, gospodina Nikolaja Velimirovića, obnovljen je ovaj hram, a osvećen 1939. godine u prisustvu velikog broja sveštenika i tom prilikom predstavnik crkvene opštine ovde i domaćin slave Milojko Goljović i predstavnik opštine Baljevačke Nešo Raspopović, inače adjutant kralja Aleksandra, dali su veliku novčanu pomoć da bi ovu crkvu prepokrili i obnovili i tom prilikom na ručku je prisustvovalo oko 12.000 duša. Vladika Nikolaj Velimirović tom prilikom izvršio je osvećenje crkve i ostao na ručku sa ljudima do 5 sati popodne, a potom je vozom iz Piskanje otišao za Kraljevo. To je impozantan podatak za ovo mesto i time i mi trebali da se rukovodimo, da se okupljamo oko naših svetinja, što činimo najviše za Badnje veče, gde ovde u ovoj porti bude preko 500 duša. Arheologija daje pouzdane podatke o nekim davnim vremenima. I o našem sledećem odredištu nauka ima objašnjenje, ali je mitologija nekako slikovitija. Semeteško jezero nalazi se podno Kopaonika, 15 km udaljeno je od Raške. Poznato je po plutajućim ostrvcima i mističnim pričama o vilama i vodenim nemanima. Semeteško jezero je prirodni fenomen koji je prava retkost i u svetu. Najveće je Urvinsko jezero na Kopaoniku, pored još 2 poznata u ovom kraju, Gornjeg Dugačkog i Donjeg ili Malog jezera. Tako kaže nauka. Meštani pak ispredaju legende da su se nekada na ovom jezeru okupljale vile, a da se noću ponekad čuje glas neke vodene nemani od koga se slučajnim prolaznicima ledi krv u žilama. Prema narodnoj priči, neki pop je želeo da vrše na dan Svetog Ćirila, pa su ga meštani upozorili da tada ne treba raditi. On je započeo posao, a zemlja se otvorila, progutala njega i konje, a iz zemlje je počela da kulja i voda koja i danas treperi. Posebno čudo ovog jezera su ploveća ostrva sa drvećem i rastinjem koja pomera vetar, pa svaki posetilac koji zagazi na ostrvce može njime i da se provoza jezerom, što je gotovo jedinstvena pojava na Balkanu. Nismo odoleli da sve iskusimo, a domaćini su se potrudili da nam to omoguće. Šta se tu dešava? Kako se kreću ostrva? Vozimo se ostrvom. Ovo čisto priroda. Znači, kako radi priroda na okolo jezera, tako radi čisto priroda na ovom plovećem ostrvu. Znači, ploveće ostrvo je dubine 2 metra, drveće ima oko njega, ševar, trava, tako da što se tiče ovog plovećeg ostrva, bezbednost je 100%, može da se vozi kogod hoće i kad god hoće. Dolaze često ljudi? Dolaze sa svih strana, dolaze nam iz cele Srbije, iz Hrvatske, Makedonije, iz Australije, iz Francuske, iz Nemačke. Sa svih strana dolaze ovde i kad god dođu, oni se tako lepo osjećaju i gledaju ovaj lepi dragulj prirode koji ne mogu da se načude ovome. I koliko nas može da stane na ovo ostrvo, a da bude bezbedno? Pa nas oko, da kažem sad, u ovoj situaciji oko 20-ak može da bude bezbedno, da se vozi, da se šeta po ostrvu kao što ste vidjeli. Znači nikakvih problema nema. Nema veze što je ono tako mekano, što užima pod nogama? Ne, nikakve nema. To je znači priroda, to je čisto kao kad gazite po travi, to vam je isto tako i na tom plovećem ostrvu. A kako reaguju ljudi, šta kažu? Pa ljudima je malo, prvo, kad dođu na ovo Semeteško jezero, pogledaju i kažu, pa ovo je nešto malo. Ali ja kažem, prvo pogledajte ploveća ostrva koja imaju jedinstvena u svetu. Kad oni pogledaju ta ploveća ostrva, onda im je sve jasno da nisu se prevarili što su došli na Semeteško jezero. Šta kažu meštani? Ovde razne priče se o ovom jezeru ispredaju. Pa kao i za nas ljude, i mi smo nastali iz bajke, ono što kažu, donijeli su nas rode i tu ima mnogo bajke, znači. Ovde svaka kuća ima po 2 bajke, recimo. One su veoma slične, neko ovo, neko ono, ali verovale se, znači, do sada u jedno vreme, dok se ovo nije izgradilo,
zato što očigledno su tako opisivali lepotu ovog jezera. Međutim, sad kad je ovo tako izgrađeno, kad je to postala stvarnost, onda je to... Dođu ljudi u 8 sati ujutru da samo da pogledamo, pa odu uveč u 8. Preduzimljivi Radan Anisijević od ovog mesta napravio je Semetešku bajku i omogućio da oni sa istraživačkim duhom ili umorni od gradske vreve mogu da borave i uživaju otkrivajući tajne jezera i pitoresknog sela. Jedan od njegovih predloga je da gosti koji žele da se pridruže meštanima u poljskim poslovima i sakupljanju šumskih plodova imaju i besplatan dan boravka u bajkovitom ambijentu. Rada nas je proveo i kroz selo Semeteš, gde smo uživali podjednako i u lepoti ambijenta, kao i u druženju sa ljudima britkog uma i vedrog duha. Vidimo, mladina je malo razišla se. Dosta imamo momaka na ženjeni, tu ima 22-3 momka. Od 25 godina pa do 50. Pa zašto? Šta se Pa dešava? šta znam, valjda neće, devojke te neće na selo, a i oni se mnogo ne trude. Sve bi to bilo nekako, čini se da su oni to uporni. Jer nemoguće da neće ni jedna žena da dođu ovde, vidite sami da je to prilično lepo. Jedan put, evo sad je počelo, vidjeli ste da se radi ovaj put asfaltni, a inače sve drugo uspeva. Ne baš kao u Banatu, ali za ovo podneblje odlično rađa sve. Znači sve sem ljubavi? Sve ima, samo to, ali otprilike nemaju oni te volje. Malo ljudi ne rade, ti momci, pa i kad nemate financije, onda kako da se oženite, ko će tu ženu da gleda i ovde. Mora se živi od nečega. Jedna scena učinila nam se neuobičajenom, bar ne tako često. Baka Stana vrlo vešto vlada tehnologijom pečenja rakije. Ovo je obično muški posao, kažu da... Pa dobro, možda i ženski. Kad se mora. Pa ili ima još neka žena u selu da... Još ima, može to se radi, kapak nije mnogo težak. On čuva ovce, sin mi radi na poslu. Ja pokušam da tako godinama, sad Boga mi starija, pa teže malo, ali mora se. Pa jeste postali pravi majstor? Pa jesam. Ne treba velika majstorija. On spremi drva i nagotovi, ja samo da skinem kapak i da preložim, izvadim i džibru i tako. Evo vidite, pomaže i on, malo loži vatru. Pomaže. Kad dođe od ovaca, on radi i on to. Aha. I ko je bolji majstor za rakiju, vi ili suprug? Suprug, Boga mi. Ili on bolji degustator? On bolji on. Nije valjda. Samo eto ti što moramo se pomažemo. Znači, nema ono muški, ženski poslovi? Nema, mi zajednički. Ne radi on, Boga mi, moj posao, ja njemu pomažem, ali on nešto mene... Slabije, jel da? Dobre, Mare, dobro. A jesi i dalje pričaju te priče, legende o tajnama jezera? Pa ne znam, za to oni to priču stalno. Ne znam, o tem umem da ti kažem ništa. Razgovaru se oni. Ali vi verujete da postoji to čudovište? Ja vala ne verujem, ne znam da verujem to, ne znam. To nisam čula, niti smo mi što predvidjeli. Mi imamo Gorča Ir, s ovcama idemo, što kaže Jevani, noć i dan gore. Nikad nismo nešto primijelili da nešto ima to. Da te strada, ne možda prođeš. Da li ima, da li nema, to ne znam. Pominju se i vile i vodene nemani. Pa ima tu onak, kao... Gledam gore, baš povija brdijade, evo ja čuvam ovce. Vidiš, lepo napravila kolo, kao igru, šta znam. Pa video to neko? Pa, ja nisam vidio, što kažu, pričali su da bi se uviđali tako. I da se noću čuju neki neobični zvuci? Pa da ti kažem, noću se čuju, ima neka pilad, što se ono, dođe malo, kao grozno izgleda to, što kažu, što ono se faktički pišti po njegovima, tako. A vi verujete da postoji to čudovište? A, verujemo, to gore u jezeru, jeste. I dok se obodom Semeteša penjemo ka Kopaoniku, Smiraj dana nas uzima pod svoje.
Slapovi Barske reke kao da zovu u nedra ove božanstvene planine. Ovaj lokalitet Barske reke je jako bitan za nas, ne samo da označava neku surovost prirode koja je, nego i vezu između sela Lisine, Tiođe i Semeteša, bez obzira što je demografska slika takva kakva jeste, da su ljudi se ocelili, a i dalje egzistira i kao jedan prirodni fenomen, jedan prirodni spomenik povezuju ljude i dalje i mi se ponosimo time, kao što vidite, jeste surovo, jeste divlje, ali pripitomi svako ko dođe ovde. Meštani su nekada ovde na ovim padinama imali tokom leta bačije, tu su čuvali stoku, sada toga više nema. Tako, nažalost nema ni ljudi, nema ni bačije, nema ni toliko krupne stoke. Sve se promenilo, ostali su tragovi, ostali su neka ognjišta. Mi, pioniri nekog novog talasa razvoja i posete i svega onog što se sećamo kao deca, kako su naše bake i deke radili, gledamo da to promovišemo i komercijalizujemo, ali u nekom zdravom smislu, kao ekološki turizam, kao seoski turizam, kao neka zdrava priča. Vidite da je vrh Kopaonika već i preopterećen i previše ljudi ima u tom nekom skijaškom smislu i u tom turističkom smislu. Za sve istinske ljubitelje prirode mi gledamo da vratimo na neki način sve one aktivnosti koje su nekad bile prisutne ovde, tako da smo u saradnji sa Nacionalnom parku, baš gde su bačije Tiočke, Lisinske i Semeteške, na tom potezu napravili jedno izletište sa pešačkom turom do Semeteškog jezera, sa zadržavanjem tu, sa branjem bilja i pečuraka, tim tragovima gde su se nekad čuvale ovce. Danas je to promenjena struktura, to je zaštićena zona nacionalnog parka, tako da ljudi više u tom predelu nema, ali se radi transport građe, čuje se poneki glas i deteta i stvari se vraćaju i postavljaju na svoje mesto. Mislim da će biti sasvim drugačija slika u narednih 5 godina. Kao što su kopaonički mitovi i legende maštoviti, tako su i zdravice kojima vas odavde ispraćaju odraz bogatstva jezika i promoćurnosti ovdašnjeg naroda. Neka vama ptice na prozore sleđu. Želim vam mirne noći do zlatnog svitanja. Nek vam puti budu otvoreni. Tako blizu, a tako daleko. 2 strane i 2 sveta. Mondenski Kopaonik i onaj drugi, skriveni. Divljina koja vas pripitomi, čusmo otkrivajući lepote i tajne gorastasne planine. Čekamo celo jutro.